Pangrum petpen Pini bangsuri isira pharok thomra trokner kebra hinia bang phubang phiatum Pini Karbi Anglong hempi di phorong supiang kangalong long throksi adim along APSC asatlang tokpon pupasi DC pen kapangda Chiti ni phai kre hiniar ni pen Karbi Anglong along APSC asatlang ketok je phutha kedam tang chiti ni phai kre isiar ni DC conference hall along phirangkia tuma phan ke phahut DC karingja tengke chiti ni phai kre hiniar ni pen Karbi Anglong district along APSC asatlang pangcheng ponpo lapen APSC asatlang ketok kachisi katum pangrum pet pen bangsuri sira pharo ke thomra trokner kebra hinia bang phubang phiatum satlang tokrunpo Laso asatlang ketok runji kachisi katum ansatame COVID-19 angprin isi ke enalo do vek nangji lapen satlang tokte aprang COVID-19 do ave asatlang che nangji anparta ingho dipendang lok ri chapang thir vek nangji pusi pangdapon Control room eta khula ase amar yate with number 03671272248 ami kagos kini apne pabo so hetu control room eta khula ase aru in the meantime amar APSC para ejon official ahi amar logote jogajog kori ase amar help kori ase amar guides di ase aru আমার কোয়েশ্চন পেপারের ক্ষেত্রে যেখানে সিকিউরিটি লব লাগা আছে আমি লইছো কোড যে জায়গাতে গভর্নমেন্টে এপিএসসি আমাক স্পেসিফাই কৰিছো আমি তাতে থৈছো আৰু অন দ্য সেম ডে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট থ্ৰুতে এইটো পঠাব সেইকাৰণে সিকিউরিটিখিনিও আমি সেইটো ব্যৱস্থা কৰা আছে ইন কনসালটেশন অফ দ্য এসপি কাৰ্বি আংলং পাৰ ভেনিউ সো আমাৰ 1382 হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সাতটা সেন্টার লব লাগা হল তো এটা সেন্টারতে 200 ক্যান্ডিডেট থেকে বেশি নহয় সো 200 কা 1200টা 6টা সেন্টার আর 182 কারণে কিন্তু এটা সেন্টার তো 200 all men not come that is a separate thing and সব এক্সাম হলো কথা আছে Satlang ketok hemarlo kolom admit card pena kapreka hormu ponlongle laban bangso satlang ketok jedim lake Diphu Gov Boys Higher Secondary School Diphu Gov Girls High School Diphu Gov College Block A Diphu Gov College Block B DAV Higher Secondary School JNV Diphu lapen Rengbonghom Higher Secondary School henlo Halapu satlang ketok atuma phan apora tengpen nangkepali eje phan KEEC atumpen bathroom thoma barsai iponlo lake parokhwa pen Diphu Bokajan pen Diphu lapen lamding pen Diphu henlo puta DC pachini pon News report long sudaringti Karbi Anglong live